मरुएबा पाउ सुप्रीम कोर्ट की जज भूषण आर गभाई ने लुचिंगबा जज मंगा की टीम अमना ngase चुराचांदपुर अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ता हांगलिबा रिलीफ कैंप सिंग दा चतुना हकथेंगना येंगसिनख्रे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चीफ एग्जीक्यूटिव सोइरिबा जस्टिस भूषण आर गभाई की खोंसत कमरी लेना मफम क्यादा मेगा लीगल सर्विसेज अमदी मेडिकल कैंप सिंग पांगथोक नख्रे लाइफम लाइतदना रिलीफ कैंप ता लैरिंगै मिंग कक्थलकपा यानिंगदे नुमित मंगानिगी मनुंगदा लाइफम सिनबिरक्तबा तारगदे अकनबा खोंजंग संगसिललकलगनी हाइरी अमदी मणिपुर पुलिस की टीम अमन ngarang KCP अपुनबा हाइना मिंगथोनबा लालहौलुप अमगी मियोय अहुम फागतखिबगा लोइनना हाइरिबा मियोय अहुम असि कमांडर नि हाइजबा मियोय अमगसु फागले हाइरी खुरमजरी ISCOM मणिपुरी पाउ मीटिंग ताबिरी बख्वाई पुनमकपु तरामना ओक्सरी हौजे पाउ संदोकना बिजरी नुमित निनी की खोंसता सुप्रीम कोर्ट की जज मंगान साबा अवांग थाक की टीम अमा ngasi इम्फाल की इंटरनेशनल एयरपोर्ट ता थुंगलखरे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया सो ओरिबा जस्टिस BR गवाई न लुचिंग लखी बत्ते मदुना इम्फाल की एयरपोर्ट हेक थुंगलबगा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की जस्टिस डी कृष्ण कुमार चीफ सेक्रेटरी PK सिंह DGP मणिपुर राजीव सिंह अमदी अतै मकोक थोंबा ऑफिशियल क्याना एयरपोर्ट मनुंगदा तरामना ओके ngasi thunglakhiba supreme court ki judge manga ki team aduda justice BR gavai yauna justice Vikram Nath MM Sandresh KV Vishwanathan amadi justice N Koteshwar yaurakhi khongsada sida justice Surya Kanti yaurakhidre Imphal International Airport ki lobby da ngaihak ngairamlaba matung da team aduna Churachandpur tamna helicopter da chatki tungda team aduna Churachandpur gi tuibong da lairiba headquarter 27 sector Assam Rifles da thumki मफम अदुगा नकना लेरिबा चुराचांदपुर मिनी सेक्रेटरिएट पांगथोकपा लीगल सर्विस कैंप हेल्थ कैंप लीगल एड क्लिनिक अमदी रिलीफ कैंप की पोटचै सिंह यंथोकपगी थौरमदा सरुक याखी तुंगदा तिमसिना चुराचांदपुर की मिनी सेक्रेटरिएट तसु चटखी ngasi की चुराचांदपुर की खोंसदा तुदा जस्टिस एन कोटेश्वर अमदी जस्टिस KV विश्वनाथन अनि दि चटपदुदा यावखिदे अदुमकपो मखोय अनिसु मोइरांग कॉलेज ता हांगलिबा रिलीफ कैंप तदि सरुक याखी नाकल अमरोमदा सुप्रीम कोर्ट की जज मंगाना साबते मसिमकना हयेंग हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर लिंखतखिबगी चही तारानिथोय मपुंग फारकपगी डुओ डिसेनियल थौरमदा सुसरुक यारमगने All of us know that for a just society, the principles of accessibility, access to justice, access to healthcare, and access to opportunities that empower individuals to lead a dignified life are very important. Our efforts today are a reflection of this commitment, and I am deeply grateful to all the stakeholders who have made this initiative possible. One of the most vulnerable sections of the society comprises of internally displaced persons. Due to various circumstances beyond their control, many individuals and families have found themselves uprooted from their houses. Struggling to rebuild their lives, it is our moral and constitutional duty to ensure that they are not left behind. Justice BR Gavai na luchingba Supreme Court ki judges mangan saba mihut kangbu aduna Churachandpur dagi halaklaga Moirang College ki relief camp ta laktuna yengsinke Supreme Court of India ki judge oiriba Nalsa ki executive chairman Justice BR Gavai na luchingba judge ki kangbu aduna IDP singa hakthengna unaduna relief material sing health card all age pension card widow card weaver card amni job card singsu IDP singda yenthoke Justice BR Gavai da IDP Singh amadi CSO Singhna memorandum singsu pisinke thoramaduda National Legal Services Authority ki mityang makhada Manipur State Legal Services Authority District Legal Services Authority Bishnupur District Administration Bishnupur Directorate of Health Services Directorate of Family Welfare amadi Regional Institute of Medical Sciences punna khusamnana sinkhiba Aduda relief camp ta leiriba IDP singda free legal services camp ka loinana free medical camp su pangthoki free medical camp aduda doctor nifu henbana relief camp ta leiriba IDP singda lemna layeng baga loinana hidak langthak singsu lemna pikhi loinana
tongan ba department kuntra mangana saruk yaduna legal services stall sing hangdoktuna IDP singda khudong saba pikhi. National Legal Services Authority of India की Executive Chairman सोइरिबा Supreme Court की Justice B.R. Gavai amadi mahaki team gi Manipur khongsada duga mari lainana ngasi Imphal East Lamlai SC ki manungsana leiriba Sawombung Community Hall da Manipur State Legal Services Authority na sinduna Mega Legal Services amadi Medical Camp ki thoram pangthokre ngasi gi Mega Legal Services Camp Medical Camp aduda Imphal East ki manungda leiriba tongan ba relief camp tarateret ke mioi sing amadi tongan ba mafam kyadagi lakhiba punna mioi lising ani henbana saruk yaduna pangthokhiba camp aduda tongan ba medical department kaya gi stall sing hangdoktuna mioi kya lemna layang batanatana darkar leiba hidak langthak kaya sulemna yanthokhi amasung relief camp kya da leiriba mioi kya da mathok tarabadi anok fauba lemna yanthokhi ngasi gi free medical camp aduda medical ki thakta natana legal agriculture yauna tongan ba mathau taba department singi su stall hangdoktuna miyamna khudong saba kaya fanghanki thoramaduga mari lainana Imphal East District Legal Services Authority ki secretary oiriba Sorokhaibam Sadanandana haikibada ngasi pangthokliba Mega Legal Services samadi medical camp gi thoramasi Supreme Court ki senior judge taru ki khongsada siga mari lainana Imphal East District ki relief camp singda lairiba miyamgi damak pangthokpani ngasi gi thoramasi da internal displaced person lising ani rom na saruk yari medical camp ki oina ko CMO Imphal East ka Rimski doctor team moi around doctor 40 muting asi present oi mafam sida aduna moina medical ki kari awada pa leiba ana yeng biba da tana kogi moina purak hidak sing hai tara hidak sing asi the free da dum pithok piri moina phang ba kai dia rai ba kai de adugi khudong cha ba si koi IDP sing da pijari aduga songi site legal service camp ki haragna koi Imphal district ki makha da DC ki makha da leiba offices me amai tara kogi social welfare office ko aro then block development office ko aro then KPD ki aro ration ki aro adai birthday certificate chaba ki aro lampata ki aro moi ki tongan ba store loina hangi adugi matungina moi ki khoi ki IDP sing ki damak to ina moi ki awat apa me am do awat pa nga ta oide ni chahi ani phajela amina adugu moi ki birthday certificate chaba ya da ba problem laiba lampata sendok pada problem laiba adugi problem thing do aya ba khadi loi cha le then social welfare ki beneficial scheme में आपको कि old age pension वो है रो as well as कोई कि widow scheme वो है रो आदु इसे कुछ के सारे कोई ये ही है जो तुम चाहता रही Amaromda Manipur State Legal Services Authority Imphal gi mityeng makhada District Legal Services Authority DLSA Thawalna District Administration Thawal ga puna khusamnaduna ngasi ayuk pung tara taba matamda Rice Research Station khangabokta leiriba relief camp ta Mega Legal Services amadi medical camp ama pangthokre Thawal District asida hangliba relief camp ahum de leiriba internally displaced persons singidama akhanana pangthokhiba Mega Legal Service camp amadi medical camp asi hodopagi thorumda Deputy Commissioner DC Thawal Ahanthem Subhas Singh Chief Guest Thawal gi SP Sivanand Survey amadi Chief Medical Officer Thawal Dr. Yangkhom Nokul Singna Guest of Honor Singh amadi DLSA Thawal amasung District Session Judge Thawal gi Chairman Samom Ibzenna President oikhi Thauramasi saruk yakiba Ahanthem Subhas DC Thawalna lisingani kunhumdoi gi mi gitang ahumdagi state asida khanghaudana thorakiba laibak thiraba thodok pareng singna mioi kya lanjena duna state asigi mafam kya da hangnari ba relief camp singda changjafam lawraduna leinari irang asi hek haurakpadagi khangabok higher secondary school khangabok tasu khudaki oina relief camp ama khungkang asigi miyamna hangdoktuna salaiba hokhi ngasidi hairiba relief camp asi Rice Research Station khangabokta hongjellaba matungda District Administration Thawalna responsibility pumba lawraduna lakle masida natana district asigi tongan ba mafam singda leiriba relief camp singsu District Administration Thawalna chalairibani hairiba relief camp ahum asida hojikpunna inmate chanipan marifu rom leiri makhoigi damak District Administration Thawalna lokfam thokpa thodang sing lauri haikhi ngasigi thoramasida District Administration Thawal gi makhada leiba department singamadi DLSA Thawal amadi Legal at Defense Council gi staff singamadi stall singamadi relief camp ta leiriba inmate singa saba polam kyasu yonkhi Mega Legal Service camp amadi medical camp asi DLSA Thawal ga District Administration Kaksing ga sukhusam naraga Kaksing khunauda hangliba Khomdonbi Memorial English School amadi Indoor Stadium Kaksing da hangliba relief camp sing da supang thokhi
Laifam laitadana relief camp te leiringai ming kakthalakkpa yaningde numit mangani gi manungda laifam sinbiraktaba taragadi akan bakhongjang changselakani haina kangsup singkhongda leiriba panchayat ghar amadi salai sanglen singda changjaduna leirakliba mioi singna akan ba wafam phongdokre ngasi Imphal West District ki manung sanba kangsup ta leiba panchayat ghar amadi salai gi sanglen da leiriba imung kuntra henbana saruk yaduna phamkhiba paugi mifam amada phongdokhibani हाइरिबा पंचायत घर द जंगजफम लौदुना लेरखिबा अंगोम डिजेंड्रो न फोंदोखिबदा युम मै साखिबा सेफ्टी ओइदबा अमदि अटेक अकाइना पिक थनबदगी युमदा चंगबा यादना लेरिबा इमुंग कुंथ्रा रोम रिलीफ कैंप तगी अमुक मिंग कथलकपा हाइबसे लाइबक थिबने मिंग कथलकपा सिना मफम असिदा लेरिबा मियामदा यामना खुदोंग सादबा मायोकना हले रिलीफ कैंप अमगी फंगफम थोपा साकथुंग फंगखिद्रे अमदि हाना खरा पिरंबसु लोइसलकदौरे मफम असिदा लेरिबा इनमेट सिंह करी फिबम द लेगदौरी हाइबा ngamdre रिलीफ कैंप तगी मिंकक थलकपा सिगी सबसाबा मरम खंगबा पामी फयेंग हाई स्कूल दा हांगबा रिलीफ कैंप ता लेरंबदगी लेफम चलक्तबदगी लनाई संगलेन सिंह दा लेरखिबने रिलीफ कैंप तगी मिंकक थलकपा सिना ताकपदि नसागी युमदा हंजिनबा यारे हाइबगा सब मानायदुना मणिपुर की गवर्नर चीफ सेक्रेटरी ना हानगी मफमदा चंगो हाइरगदी ऑर्डर अमा थोकपिरो चंगलगे नत्रगना सिक्योरिटी मटिक्साना थंबीबा अमदि मणिपुर बुथुगाइबा पामनिबा कुकी खुलाई पाइबा सिंगना अमु हन्ना मैतै खुलदा लंदा हलरoi हाइबगी थाजाबा अदु पिबियु लोइनना सुफम नोफम लैतदना सेन थोक्तना ककंगाउ नरिंगै मरक असिदा हेना अवाबा हापा तोकपियु मणिपुर की गवर्नर चीफ सेक्रेटरी अमदि इम्फाल वेस्ट की डीसी याउना मरी लैनबा सिंगना मिटिंग संगबिदुना मिंकक थलकलिबा सिनुमित मंगानी की मनुंगदा सॉल्यूशन पुबिरउ नत्रगना हानगी युमदा लैहन्नबा थौरांग पाइखटपियु मदु नत्रबदे इनमेट सिंगना अकनबा खोंगजंग चंगसलकनी हाइखि प्राइवेट फार्म लेबा यारोय हाइबा ओइतारगदी अखोगी मिंगसे कखटपीदबिदा नोय प्राइवेट फार्म लेबा यादरे हुजिति नोय मफम अमा सिंदिरगे हाइबसु नतबिदा हेक्ता कनोगी मिंग ओइना कखटपीकिबा हाइबा तारे पंचायत घरदा लेबा इनमेट सिंगा अदुगा हुजिति सलाइदा लेरिबा इनमेट सिंगा पुन्ना इमुंग पुन निपन हाइतारे नि चामगा प्राइमरी से मिंग ओइना कखटपीरकपा अदो अते अकाई लेरिबा युम सिंगसे समजनबिरो अदुगा युमदा चंगबा यारे हाइबगी मरी लेनब अथॉरिटी है तारे अखोगी गवर्नर नत्रगा चीफ सेक्रेटरी ना ऑर्डर अमा थोपिरो अखोई चंगसनजरगे कुकी सिंगना अमहना अखोइदा अटैक तहला अरोय हाइबगी थाजब अमा पिबिरो मदु ओरगदी अखोई युमदा चंगसन लगा लेजरगे मदुगी ऑर्डर सु थोक्तबा सेंजनसु साजन बिदबा अदुगा रिलीफ कैंपगी मिंग कपतिरागदी नसिदगिना नुमित मंगानी भोगी मनुंगसिदा सरकार सिना मियेंग चंगबिरकरगदी अखोई अकनबा खोंजंग चंगसलकनी हाइबा वफम जिनी थंदनिंगिसे लाल हौलक अमगी मियोय अहोम फागतखिबगा लोइनना हाइरिबा मियोय अहोम असिगी कमांडर नि हाइजबा मियोय अमकस फागले हाइरि मणिपुर पुलिस की कंट्रोल रूम दगी फारबा सिंग अदुगी फोटो ग कोनना थादोरखिबा सेरोल अमदा हान फारबा मियोय अहोम अदुदी लमसांग वार्ड नंबर 2 गी लमदेंग थोंखोंग दगी मुतुम जक्सन मैतै इरोय सेंबा मय लेकाय दगी अकोइजम संजय सिंग अमदी फुमलौ सिफाई दगी नोंथोंबम गोपेन सिंग ने मखोय अहुम की मचिन दगी मखोय की लुसिंग बनी हाइजबा खुराई कोंगपाल साजो लेकाय दगी निंगथौजम सलाम सिंग कौबा मियोय अमसु फागतखि मखोय मरी मक मसागी मयुम सिंगदगी फाबा ngaktane मखोय सिंग अदुदगी पुलिसना मैगजीन अमदि नोंमै मरु सिंग यावना इंसस राइफल 9mm पिस्टल एयर गन डबल बैरल लेथोड सेल टियर स्मोक सेल कया फागतले हाइरि अमरोमदा मणिपुर पुलिस के अतोप टीम अमना हुरालकपनी हाइना सिंगनबा कार अनि गरांग थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा उसोय पोकपीदगी फागतख्रे हाइरि फागलबा कार अनि अदुदी अंगोबा मसुगी मारुति स्विफ्ट ZXI अमदी अतोपा कार अदुना मारुति स्विफ्ट BXI वक्थौनबा मसुगी रजिस्ट्रेशन नंबर ना WB02AF6824 नि हाइरि हौजिक लाइबा मणिपुर की सिचुएशन असिदा डिलिमिटेशन प्रोसेस पांगथोकपा यारोय हाइना फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फोक्स की इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस सेक्रेटरी नेरिस मंगांग ना खुयेक पिदुना थादोरपा सेरोल लमना खंगलकले सेरोल सिनेमाखा तारादुना हाई मणिपुर नागालैंड अमदी अरुणाचल प्रदेश दा पांगथोकदबा पंदुना लाकपा डिलिमिटेशन प्रोसेस अदु हंदक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना सेंट्रल गवर्नमेंट ता था से तांग तरा तरेता थोखिबा ऑर्डर की मतुंग इना था अहुंगी मनुंगदा डिलिमिटेशन एक्सरसाइज तौगदबनी हाइखिबा वफम असे मणिपुर की केस तदी कुप्था नखंथा हनिंगी
हाइरी हौजिक मणिपुर दा थोकलिबा कांगलुप की चरांग नरिबा मतम असिदा मिकोकता युमफम ओइदुना पांगथोकपा डिलिमिटेशन तौबा हाइबसे अचौबा सिंगनबा अमा ओइगनी हाइरी ग्राउंड रियलिटी येंगदना सिचुएशन असिदा enumeration tauba matamda achumba puthokpa ngamloi leiriba sentiments sing seriously laudana amadi taha na pangthokpa delimitation process amata manipur gi miyam na yaba ngamloi state ki oiba tongan ba dynamics amadi problem khang na thabak taubana hena afaba oigani haina sumakha tarakle Bisnupur district ki manung sanba kabu waksing da ngasi baking deer haina khangnaba saji ama imung da chensil lakpadagi asoi angam yaudana imung manung na kanba ngamkhre saji adu hui mayam na tanarakpadagi kabu waksing makhalaikai da leiba nongthongbam ibo pisakki imung da chensil lakpadagi mahaki machanupa loyanganba ani na saji adu kanbikhi bani haire थाजनबगी मतुंगिना सजीना इमुंग चेंसिलक्लबदी अवा अनाताई हाइबे लेबना मदु कोकनबा धर्मगी चटनबी ओइना अजा पूजा लाइसोन तिसोन तौरबा मतुंगदा सजी अदु मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन के स्टाफ सिंगदा खुसिनख्रे सजी अदु खुसिनबा दुदा कबो वक्सिंगी खुंजा कया सुसरुक याखी Public Health Engineering Department Government of Manipur amadi Eco Network Manipur ani punna khusamnaduna Glacier Preservation haiba thimda World Water Day gi thoram Hairok Part 2 Litanda leiba Singdong Pok High School da pangthokre thoram aduga mari lenana Director CCDU PHED Manipur KS Lina Debina haikibada tungkoi ba maongda ising ase sijanaba yanaba sustainability management of water haiba siyamna darkar oi miyam punamak na climate change ki saitheng fangduna isingi awaba kaya mayok naduna aikhoigi basic right ni hairiba ising ase mipum tingna fangbang ngamlaktre haikhi Eco Network Manipur na su environment kannaba ising yokhatnaba luba nanba lamdam ama oinaba matung tarakpada paikhalakpa thabak thauram khudingmakta department ki maikai pangbaya ba mateng pangani tung koina thabak tawba ngamnaba honasi haikhi pangthokriba thauramadu da ising likna sizinanaba ising yokhatpada puna sarok yaminanaba thauramadu da sarok yakiba puna makna Bisken Mutum State Consultant CCDU PHED Manipur na wasak lauki thauramadu da KS Lina Devi Director CCDU PHED Manipur Rajkumar Somyo State Coordinator CCDU PHED Manipur Bisken Mutum State Consultant CCDU PHED Manipur Binod Kumar Laistrom Headmaster Jingdompok High School amadi Anaubam Premananda Sharma Second Headmaster na Presidium Member oina saruk yakhi Film Forum Manipur na kayar khana matungda amuk tawdana ba haikiba kaya leirabasu hanjin social media singda iramdam asigi film tawzari ba singbu miyamda natai sada ba oina uhanbiri ba amadi lamdam asigi hauna lansatpu karemnari ba mathong huktaba mayungi ahallaman singna warak pidraba Manipuri film ga mari leinaba thaumi kharana satharakli ba lamsat kambagi thawong kaya asi Film Forum Manipur na saugatte makhoi khara asi Film Forum Manipur na matungda film gi thaumi amani haina lauroi loinana Film Forum Manipur ga karigumba hiram amatada mari leinararoi masigi matungda tholakpa afafatta khudingmak masa masagi oijagadabani haina forum asigi General Secretary in Charge oiriba Prem Sharma na thatorokpa serolamada khanghalakli Like-minded group LMG Manipur na awana taraba imung kaya da leptana mateng panglakpagi sarok ama oina Manipur gi wangmada khunda leita duna leikraba Tripura gi konung Agartala-gi manung sanba Radhanagar da leiba social worker Pravin Yambem sahinifu manga apokpa Deva Berta Yambem kidney animak fail oiduna transplant tawbagi paisa leitabagi awaba mayok nari haiba social media da pau tabadagi like-minded group LMG Manipur gi puksel sauraba member kayana angamba paisa puthokna duna Pravin Yambem ki punsi kannabada mateng khajikta oirabasu haiduna lupa lising kun ngasi mateng pangkhre ngasi ki tengba ngasi LMG gi member oiriba Tripura gi Biplap Sharmana Pravin gi yumda chattuna Pravin masada khusinakhe paisa khusinabadu da Pravin gi punsi kannaba fund drive tawriba team gi maikai dagisu LMG Manipur bu thagatpak wafam kya fongdorakhe Pravin gi mayambasu tha mangarong gi mamang da laibak thiba lambi gi khudong thiba amada punsi longkhre Imung asi awabagi mathakta awaba taraba imung haibadu oire Manipur da leibiriba mayamnasu Tripura gi Pravin Yambem gi punsi kanna ba mateng pangbiu haina LMG Manipur gi maikai dagi fongdorakle
ज्ञान रत्न सहित एकेडमी अंडर नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सही अहम अहम खुदिंगी जीएसए स्टेट प्रेसिडेंट सिंह की मरक्ता मखोई मखोई न हौखिबा सही अहम द तौखिबा थबक थौरम सिंह द येंगलगा पीबा बेस्ट स्टेट प्रेसिडेंट अवार्ड 2025 जीएसए मणिपुर स्टेट प्रेसिडेंट ओइरिबा डॉक्टर फांजोबम लनजित पिरकले हारिबा मना असि गुवाहाटी द पांगथोखिबा तारारक सुबा जीएसए नेशनल कॉन्फ्रेंस द डॉक्टर हेमचंद्र बर्मन जीएसए नेशनल प्रेसिडेंट ना खुसिना रखिबने पनबया बदे डॉक्टर फंजोबम लनजित सिंह जीएसए मणिपुर के स्टेट प्रेसिडेंट ओइबसु अहानबा मिसक ओइरिबने महागना स्टेट प्रेसिडेंट ओइना हेक थौ पुरकपदगी मणिपुर की तोंगान तोंगान बथबक थोरम कया पांगथोक्तुना लागली मणिपुर की ओइरिबा कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट की मतंगदसु नेशनल कॉन्फ्रेंस कयादा पुखतुना पौदंखिबदा नतना न्यू दिल्ली दसु कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट असि की मतंगदा दिल्ली द खोंजंग हाइना मिंथोंदुना हौखिबा सहिगी डिसेंबर की तांग 13 दगी न 13 फावबा नुमि होमनि सुपना खोंजंग चंगसिनबा लैख्रे मणिपुर स्टेट सुमंग लीला काउंसिल सिंधुना काउंसिल के एडवाइजर ओइबिरम सिंगजमई मथक थोक्सोम लेकाय देगी लेखिद्रबा KSS सौरजित की मफम दैकाय खुमनब उतपगी थौरम ngasi सिंगजमई द लैबा लेखिद्रबा सिगी युमदा पांगथोखरे थौरम मदु द मणिपुर स्टेट सुमंग लीला काउंसिल के चीफ एडवाइजर डॉक्टर M नरा सुमंग लीला काउंसिल के एडवाइजर L तरपोन MSSLC की लाइफ टाइम प्रेसिडेंट PS गुणचंद्र शर्मा MSSLC की प्रेसिडेंट L तोम्बा अमदे अवार्ड कमिटी की चेयरमैन KSS सुगिंद्रो अमदे काउंसिल की लाइफ टाइम जनरल सेक्रेटरी संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी SS हेमंता जनरल सेक्रेटरी Y नीलचंद्रा अमदे काउंसिल की मरुओइबा मियोइसिंगना सरुक याखी थौरम असिगा मरी लैनना मणिपुर स्टेट सुमंग लीला काउंसिल की चीफ एडवाइजर डॉक्टर M नराना फोंदोखिबदा डॉक्टर KSS सौरजित न लेखिदबा सि अचौबा मांगजबा मनी महांगना मणिपुर स्टेट सुमंग लीला काउंसिल की संगलेन असि सानाबा होटनाबदा असौबा थौदांग कया लौबिखी अहानबा इंटरनेशनल पोलो टूर्नामेंट सिनबदा सुमहा के अचौबा कंट्रीब्यूशन लेखी ऑल आसाम पीस कॉन्फ्रेंस पांगथोकपदा सुमहागना अचौबा थौदांग कया लौबिरमलिबनी महागना मयामबु थादोक्तुना चटख्रबसु महागना पिबिरंबा कंट्रीब्यूशन सिंग अदुदि ngasisu काउबा ngamdana leihoragani haina makha takhi loinana masigi ngasigi kai khumnaba utpagi thoram adu da sumang lila gi isai kya so saktuna kai khumnaba utki International Cultural Conference and Festival Malaysia UN observe toba chahi tu koi Manipur to bungamgi Pithri leba ko to yogi Sumaina luina bat profession da Malayam singbitunga I pau chandogli ba Nobel Peace Prize anir pungraba International Musicians for the Prevention of Nuclear War nuclear lanja of authority Malayam sipuntum tungani maduna nuclear lam thon ba yade habi campaign ama koi thengnaru budagi aina hobi koi yawi mami thundadi koi national level da amasung international level da mahakaiga ngalligai matamdagi lining thau soraran haraw committee yurembam awang lekai gi mapung oiba thodang kaya laurambata natana matam sangna president gi phamsu pubiramba laisram punsi hokhibe mars ki tang 13 da lekhitrei mahangna lekhidabada committee asigi maikaidigi awaba phongdoraklei मालेंगी कैथेल द लुपा करोड़ अमगा लाख निपान लोंगी सेंफम मोइगतब क्वा मरु बैग चामगा मरीफु ngarang Assam Rifles na fagatkhre akak naba pau amagi matungina Assam Rifles na Customs Preventive Force samfai Mizoram gi apunba team amana ngur jote crossing point ta asat awok sing check tobada hairiba kwa maru singadu thingnarakibani phagalaba kwa maru singadu chamfai gi Customs Preventive Force ta khusina khre hairi makha tarakpada sanabagi pawong lobirase कक्सिंग ताबम अजित कुमार शर्मा मदी महाकी इमुंग मनुंगना डोनर ओइरगा ngarangdagi श्री श्री गोपाल देव मांदो यास्कुल कांगसंग हाइरगा सुखंगनरिबा कांगसंग असिदा यास्कुल कांगखोत सिंधुना सथरकलिबा अनिरक सुबा कक्सिंग ताबम कुंजबी शर्मा मेमोरियल लीग कम नॉकआउट केंद्र वाइस कांग टूर्नामेंट की ngasi वांगोय अमदी यास्कुल न सानाखिबदा मैच दा पांजिल 15 कापनादुना ड्रॉ ओइखे सथरकलिबा टूर्नामेंट असिगे हयेंगी मैच कैसामथोंग कांगखोत अमदी ओइनाम केंद्र कांगखोत न सानारगनी Manipur Horse Riding and Polo Association Sindhuna Satliba Tha Sigi Mangadagi Hauraga Team Kuntra Marina Saruk Yaraga Knockout basis da Mapal Kangzaibung da Satharakli ba Kuntra Tarit Suba and Hazari and
Dr. N. Tombi State Polo Tournament ki ngasi sanakiba ahum suba quarter final match ta Black Watch Polo Club Babupara na Assam Rifles Polo Team A bu Panjil Taramathoi Nipan da maithiba piki tournament asi ngasi sanakiba aroiba quarter final match ta MPSCB na Tentha Polo Club A bu Panjil Taret Mari da maithiba piki Tatharakliba tournament asi ahanba semi final match hayeng X Polo Club Wangkhai amade Thangwaiban Youth Polo Club na sanaragani Anisuba semi-final match ta Black Watch Polo Club Babupara amadi MPSCB na sanaragani. Manipur Veteran Cricket Association sinduna saliba thastagi tarahumdoidagi Langthabal Public Ground satharakliba Anisuba Khomdram Ongbi Hizam Mema Devi Memorial T20 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakiba match singda KCC Kongba amadi YWC Langthabal na sanaragani tournament asigi ngasi sanakiba ahanba match ta KCC Kongba na LCCC Lilong Sajing Buran Kunmathoi da maithiba piki match asigi mai pakraba KCC sanaroi T S Tombana Man of the Match ki title lauki satharakliba tournament asi ngase sanakiba topa match ta YWC Langthabal na ran nifu tarukta YCC Wangkhai bu maithiba pikhi match asi mai pakraba YWC Langthabal gi sanaroi Prakash Mani na Man of the Match ki title lauki satharakliba tournament asi ki hayeng match lairoi tha asigi kunmari gi ahanba match oina YUCC Kwakathal amadi Race Nagamapal na sanaragani anisuba match oina BSC Brahmapur amadi YSC School na sanaragani Manipur Cricket Association sinduna team kuntaruk na group mari da saruk yaduna khangabo public ground amadi khudaiban lampak tauthong da satharakliba anisuba MNCA Men's Under 23 Haubam Biramangol Singh Memorial Trophy ki ngasi khudaiban lampak tauthong da sanakiba match ta Rural Cricket Team Maitram na wicket tarukta Blue Hawk Khuraibu maithiba piki match asida Blue Hawk na ahanba innings ki over 35 ga ball ohum mayok naraga wicket loina tuduna run cha matara mari lokhibada Rural na anisub innings ki over 13 ka ball ama mayok naraga run cha matara truk lauduna match asi mai pakhi tournament asi ki ngasi Thawal Moijing Public Ground na sanakiba match ta RCA Lilong Sajing na run chahunga humpu mari da YPS Yulalambung bu maithiba piki Match asida RCA na ahanba innings bet pairaga innings ki apiba over nimfu loibada wicket tarut turaga run samri laukhibada YPS yun ani sub innings bet paiduna innings ki over 13 loibada wicket loina turaga run kontra taruk khak lauduna match asi mai thike tournament asi ki ngasi khangabo public ground na sanakiba match ta YWC Langthabal na run samaga marifutra mapanda force khetrika bu mai thiba pikre match asida YWC na ahanba innings bet pairaga innings ki apiba over nifu loibada wicket tare turaga run sahunga nifu ni thoi lokhibada force na nisu innings bet pairaga over kun mapan ga ball ahumda wicket loina turaga run sa manifu humdoi lauduna match asimai thikhi Lairenzam Public Ground sanakiba match ta KASC Khumidok na run kontra tarukta sedo thangmai ban bumai thiba pikhi match asida KASC na ahan innings bet pairaga over kontra mathoi ga ball mari da wicket loina turaga run sa mayang tare lokhibada Sedo thangwai banna anisuba innings ki over kontra ni thoi ga ball anida wicket loina turaga run sa makun ma thoi lauduna match asi mai thikhi satharagiba tournament asi gi hayeng match lairoi All Manipur Football Association senduna team taramapana group anida saruk yaduna lamlong thongkhong artificial turf ground amadi Sagolman ground da satharakli patara Super Manipur State League ki ngasi artificial turf ground lamlong thongkhong da sanakiba match singda FC Lamjau amadi UBFC Ukhul mai pakre tatharakli league asi ngasi sanakiba match amada FC Lamjau na Neroka FC Sangak Pambugol taret anida mai thiba pikhi atopa match ta UBFC Ukhul na Sai RC Takyel bu gol ani amada mai thiba pikhi All Manipur Football Association senduna YCWO ground Haino Pok sanabungda team kun mangana group taruk ta saruk yaduna satharakliba under 13 boys inter football 13 club football league ki ngase sanakiba match samada Poloi football club na Golden Football Academy bu gol Mariama da mai thiba pikhi atopa match ta IMA Football Academy na Star Sporting Club bu gol Manga Sinoda Maithiba Piki match amadana Pandam FF amadi Taida na goal ani chanaduna draw oikhi DJS Academy na senduna hayang fawa sathagada anirak suba DCA Under 15 Open Rapid Chess Tournament haudokre tournament asida rated sanaroi taramathoi yawarga puna sanaroi nifu nithoi na saruk yari tournament asigi ngasi haudopan numita Dayananda Thodam Khuman Einstein
Maibam Lemba Sogaizam Dines Abungbam Lirenzam Lansenba Salaingan Bathoksom Amadi Siddharth Sanglakpamna Anisuba Round Loibada Point Ani Fangduna Mangzil Thari Loisilakpada Maruiba Pau Amuka Hana Pizari Supreme Court के जज भूषण आर गवाई लुचिंबा जज मंगा की टीम मनंगसी चुराचानपुर में बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हांगलिबा रिलीफ कैंप सिंह चतुना हथिंगने यंगसिनख्रे National Legal Services Authority of India की चीफ एग्जीक्यूटिव सुओरिबा जस्टिस भूषण आर गवाई की खोंसक कमरी लेने मफम क्यादा मेगा लीगल सर्विसेज समली मेडिकल कैंप सिंह पांगथोक नख्रे Laifam Laitadana Relief Camp the Ladingai Min Kaktalakpa Yaning Day Numit Mangani Gimanung the Laifam Simbirakta Taragadi Akan Makongjang Sangsilakani Hairi Amadi Manipur Police ki team man ngarang KCP apun bahay na mingthon balal holop amagi miyoy ahum phagat kibaga loidana hairiba miyoy ahum asigi commander ni haijaba miyoy amaga sufagat le hairi ISCOM News na pizza bangasi nong mugyoy ba Manipuri pau matang asida loizari mining tabiri ba punamakpo amuka na khurumzari